Ebi byona abagambire bwabirenataho abaronde bishatukina na mwenda emikono omburisa bwa Nyakashaka na bwanyuma yiguraho ecyombeko ahishomero rya Nyakitoko Primary School ecyayombekirwe abashomireho. Turubyara bizere yatatitwe iyo mwana uri mu yorkwera tuwacha kusempise bana bayatamiru karentere nk'ihanga ntushuferwa abana miliyoni emwe abatakweza cyamushanju mu gihe cyitwe ekibi omwana wawe omukasa nazaha akabona kure ababa hari omaduka nate ngomusana nayo cyo bunyama nate no nayo cyo banda omukatari ngomwana wakashobarira nk'akashikashura bagashomaka akikomo mu university ari baba kaira baseja yamuherezo tsetera batagara omushina basige mnorera ameshaga rorombya omukashesha abozoba mwakira. Bishop Johnson Twinomujuni nagira ngo abana babishye bingi bejumbire mu kibi cy'obushambani ekiretire batamara amashomo yabo. Kibi cy'obushambani obushambani bwihire kombaka oshanga omukazi nagira ati nyowogo omushaija nkamurugaho kubara omukwatiro omukayo omuntu bamwihitiremu. Abashomire ayishomero rya Nyakitoko Primary School basimire ababona ababatwerire omukwombeka ekyombeka eki okwenda kwera beji omukushoma kwabo. Omwaka gw'2020 ebintu ebintu bwe batandika kubipuraninga omwaka oguhwire na enrollment eketarohoje yatandika kweyongera abo kuba bakama bariyo nibo bari kureta abana tukarundana miliyoni 10 twaza bakwasa abantu abatwara project egi bakatweza accountability erikwegambira erimuna excess nzero ko musabiti birasubira na kayishomera aha babedi andambuzana ne benefits bakoze n'ibindi renovation twagera ibyo bwegese mu mashomero gaho ga government kandi myaka ijebere twamara aha government wayedorura mu ruwejo kwe mu kireba mutujagiri. Abakristayo bahendire barukuhereza cake Bishop ahabwo kuba gabire gari amazarwage. Gashakwa Juliet Charles Sima.